مروان عید اندام کمیته سیاسی پارتیا یکیتی کردستانی سوریا میوان منه داکو بهتر لسر و مجاره راوستن برز مروان دمتا باش به سپاس جبو بشتر بوناته کرتا حمید کنگی دست به گراوا برچیبونه کریه چه هشت کو او حمید و بریاره بستینه باش سلاوریز جواره و جمعو تماشاوانا براستی ایرو صد و دروج سر دست سرکرنا حمید در باز دبه هر کس دزانه دوازده ماه ششاده هات برانبری هولدانک تروری هات کرن جهازین اولهیه بسر پارتیا یکیتیا دموکرات و پیاده و یکو ایرو داگیر کری روجاوای کردستانی نه مخابن جوه چاقید اف چارنوسا وینه دیار بو ایرو هفدیتنک وی هبو بخلق مره بمتقاویره براستی او هاتبون اگهدار کرن بریدمه که نه دور نیزیک جسه هیل سرکردین پارتیان پککی جرگوتنه متا حکم کریه حکمتا مد سالال تبریه ونج حقيقة يجي قلت في حكم رد بك يعني تنكر رد شي بك تيل هيفيا درفتك بك هجر ليبورينك شي بك جمكا تسربس بردان انجي تشتن هنا تي خواستن تجي وج باوي تجي ولوجي خلك جو سوي سياسة هاني دكن دويهن تنازلات هبن هنكي هون كاربن آلي كاربن بمر تاقو أمديد هريما هاني بريفا ببن حتى كي قو أم كاربن تسربس بردن شخوا هالوسطة ما دياره يا مجي ويا كوري مجي ام اندام پارتیا یکیتی کردستانی سورین ولوجی از سرکرده وی پارتیا هانیمه هلوست امنی سیاسی هلوست دیاره نتشتكي بشارتي جي الولات جي في سياستهم والدر في ولات از عيني في سياستها هاني ام دكن اگر تشتكي وان مرهبه انجمنان اجتماعي كردي هي بارتيا يكيتي كردستاني سوري هي كارن دانستاندنا سر استك بلند بكن فان درباري فان كريزا جو ايرو انتر درباز حميد بشتي بهيفي بو سربست بردانا خو ولو بريارا خدا انه يتك غرافا برشيبوني واز اغهدار كرم انه ايرو دس في غرافا هانيدك شو بلكي ايرو جارا ددواب ويا جو هاتيتم بحميد رهاتي كرن جارا دن او هاتبو اغهدار كرن انه حكم لي ببريم مخابن او تبيشكيشي تدا يعني ريددن و بريز مروان ريددن مالباتي كو سردانا حميد بكن افجارا ددواي بشتي سيمها انه نيف ساعتي يعني نيف دمجميري تيديتن جارا ددواي تيديتن حميد حبسه على دي الباجاري قامشلو بله باشه لهمبر چه 2 سال ببرن 2 سال حكم لهاتيه كرن مخابن او سدمن ديار تنن جبلي انه او نيساندني حميد جو سر مال براوي هي جبلي ويت تشتكي دن تنن حميد نيساندني ويني هني هتشتي هي جوتيه درباري حبسه حسكي زندانه حسكي او اريشا جو سر زندانه حسكي هاتي كري جوتي اوا شانويكي هاتي ديار كرن انه ريجيما بشار الاسد ولوجي ايراني ولوجي بارتيا بيدي بهفدور هفالبندي هفدونه وايغو فان قربانيا داتينن كچو خورت كردان او دبن قربانيه فان بلاني جو حرد دولت ولو خلكن داغركري كردستاني انه فان بلاني جوتين داتينن وايغو ملتي ما بيشكيشي وان دكن وق قرباني بارتيا بيدي اف يك جوان سدمن سركبون هم بوستن دين سلمال براوي هنا يعني تشتي هن دواري رخنيدي رخن كرنا في ريفابريا هاني ولو جهاز اولهي يقوم كريار خراب حق ملتن شجره فان بلا خلك كچو خورتي كردابن وچ زندان كرنا چالك فان سياسي باشه برز مروان تو دبيجي اوا دويام جاره مالبات سردانا حميد دكن روشاويات تندرستي چيه لغوري آگاهين كل بردسته وكتنه راس اللي دان و اشكنجه هاتيه قالوا
دەستپێکا گۆ هاتی دەستەسەرکردن ڕاستی ئەشکەنجەیە باش هاتیە ئۆدەیەکێ بتەنێ بێتری 20 ڕۆژامایە حتاکی گیایە حیا ڕادەیەکێ گۆنۆبلکی هشێ خۆش دەست بەردە حتاکی وی دەرخستن وی ئانین زندانە علایە حەمید دەستپێکا خۆدەهین زارۆک گەنجێکی بچووک بوو حەمید هەن پرزگرێکی نوینی بژیشکی هەنێ پشتا حەمید هنێکی پرزگرێکی نوی هەنێ حەمید پرزگرێکی نوینی بشکی وەک ئانا دیارکردن هەنێ حەمید دەرمانژێرە نارە زندانی حەمید ناهێلن حتا ئەهلی وی مالباتاوی ژێرە دەرمانە ژێرە بگینە زندانی تەلێ ژێرە دەرفەتدانێ گونۆپەرا ژێرە دەینن دەوێ دەری تا گۆ بگێ کاری بگۆ ئیدارا خۆ بکرد هەندرەی زندانی عالایە ئەف گرافی حتا کەنگی بەردەوام بکە برێز مەڕوان تشتێژمر هاتی گوتن هات vegxwestin îro girav ji îro dest pê bike Hemîd gotî ez girava xwe venakim hetakî çarenûsa min neyê diyar kirin an ji mir bên derfet bê dayîn û ez parêzgerekî bigirim bê berevaniyet ber min bike an jî ez serbest bên berdan tu gunehê min tineyê ez ê divê geravê de bim hetakî radeyekê gunû ya ez karibim ya ez jiyana xwe ji dest bidim an jî ez serbest bên berdan. باشه چما و حتانها و هون وەکو ماڵبات و پارێزەرێک ژێرە نەگرتیە یان پێدەوەیەکی قبول ناکە ڕەت دەکە پەیدێ vêyekê qebûl nake me hewildanên kirin û zêdî parêzgerekî jî me danûstandin pêr kir bi rastî xelk newêrin xelkê newêrî bûn û derbarî vê krîza û Hemîd têr derbas dibe û karekî hewildanekê wisa bikin dibêjin evaya ji mer tu derfetinê em berevaniyet ber dibikin nikarin hevdîtinê heta got pêr bikin ta got karibin wekaletê jê bistîn karin ber berevaniyet bikin ya dinî ya herî بالکێش و tu dadgeh tinene gunû ew pêşkêşî wê dadgehê kirine tiştekî diyar tinene heta xelkê got dadweriyê dikin cem peyedê dibêjin tiştek destê me tineyê hen tiştin xelkin hene pişperdê de ew ji mer dibêjin wisa bikin yani pirzgirêka Hemîd girêdayê bi endamên partiyan PKK yê got îro ro birêve dibin Rojavayê Kurdistanê birêve dibin mixabin. باشه برێز مەڕوان ئیرۆ te bangek belav kir bêguman berê jî çend caran te bang belav kirbûn te tê de amaje yan jî tekez kiribû ku jiyana kurê te di metirsiyê de ye banga we îro derya arkêra çi ye ji rexistinên mafê mirovan ji tevger alî hûn çi dibêjin مخابن از نجارا یکمین از وی بانگاهانه دکم از براستی از جی وک سیاست مدار جی از بهیوی بو مشتبگرا سیاسی کردی هندره سوری نه تنی انجمنان اجتماعی کردی چه پارتیان سیاسی گویرو رو کاری خال روجاوای کردستان که ام جوان بهیوی بونه خو ندیتن یا ریوبری وی ملت هانه و گوته خواستن جوان نکارن هولدان بکن گو بروانیت بر خلق خو ملت خو بکن حمید وک نمونه مکاری بو دنگ خو دنگ کوری خو بگیان دا جهانی لهن هنه زاروک وان فتیز درن و بیگو خلق بوانجی اگهدار ببن نه دور بو برید دمک پر کورت و نزیک خورتن العفری خست که عفرینی نقول حلبه و جیانا خود بش اسکنجه درباس کردی جیانا خود دزدانه ولی جی مترسی هینا که هی گنو حمید برانبری وان کریاره ولو بیکرن یار خلیل و فرهاد شیخو بله بالي وجبر فيها ويجي از هينجي او مترسي هي سرجيانا حميد هاتي برانبري هولدانك ترور كرنا وي هاتي كرن فرزا حميد نهاتي كشتن ولوجي او بنشاف كرنت تاغو في خلقا في كريارا هاني في كريارا خرابي جو بروتوسوكريش همو ملتي كرد ولو خد بشغوه خوف بابيجن هيفين مني يكمين هيد ملتي كرد جو ايرو روب صدا لسر مال بري خو ولوجي هولداني دكن جو بشغريا ملت مل رجلات کردستانی بکن دوی ترور کرنا او جنا کرد گل سر دست رژیم ایرانی گوهاتی کرن هیوی مدوی ملت هاند هی گو ایرو رول کلا کام بسکن کارب دنگ ما بکین سازین ما فين مروفا اینا نتوی حتی براستیجی یعنی حتی نونری امریکی گوهاتی روج آوای کردستانی گوهاتی اگه هدار کرن به کریزه هانه هینا که به هلوستن مخابن شخوا بلکی هلوستا حمید بلکی پرزگریکا یا حمید
تشتكي قلكي بتشوك بالجم وانا لي مخابن دبن شعب ديريا وان همو افكر ياري خراب تكون جكوشتنج داگر كريه جبن شعب كرني gelek spas ji bo Birêz Merwan Eîdê endamên Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriye gelek spas li ser beşdarbûna te.